Sa kethani ndi wa muka kana wa mukete na wa mukene sa kethani ndi wa mukoyu ni kwatika na wa mukane sa ije twa mukete ne kilungu cha amoka twambia twamina vilingi wa mauvo twalika mauvo la mende wa mathango na ndio tondo ni kwa thitenekana kilungu cha amoka twithana ngava itatu yugo kava wa muthia tukomana na tongo ikivathukanio kuma vaile mbetane itu ya ukamba twinene cia maundu ana maende ndini wa ivalo situ na ndi itu ya Kenya na kiokoni cha umundi utondo kuona kioni chaku na tunenese yolo wa siku sia ulusani kana maundu ma ulusani mono serikali ni sia mitio kwa kana serikali ni sia county nundu kuma serikali sia county sio kama kana wangilile ne 13 siku sia ulusani ni sile siku siwa zama ya kukutana ulusani EACC yewe atakana ni iditwe na faili mbingi sia magavana sia hapo angema county ala medi tumeikutana na siku sia ulusani na indi twenene elembetani yutu ya ukamba kwimo thenyani wa iyo governor wa county ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni withiwe aungamia yani maofisambe wa miongo 3 ni maofisa miongo 3 ala methiwe mayungamwa weyani kumana na siku sia ulusani mekona na siku sia ulusani na indi governor wa Vinya anenganya masitwa mo kwinzama ya ukitana ulusani ya EACC babona mu bya Waisalo DCI nikenda mekwe ukunekeli kwa umonde nenda tunenese keu na twina member wa county simply kana member wa bunge ya county ya Kitui kuma wodi ni ya kwa wonza yata county ni esu ya Kitui Mheshimiwa Mark Dingo ningo manenga mwanya kusaithiani wa ukedia nikenda tuambie uketha na kulio yolua ulusani serikali ni sia county na ukatuma utumani waku na oingi ndio kule wawiona ni chao kina thina kana thina kana kitauki cha ulusani wiona muno chotho thewa ni chao nthini wa serikali situ sia mutiuko kitau cha ulusani chotho thewa ni chao kana ulusani muno wa wotho thewa ni chao nthini wa serikali situ sia mutiuko ukasonge kule Yesu noka kumya woni waku yulwa onenanya wonde withi wa weka nesa kwisila ile itatu kenda imwitano na ambaye otumani mukuve batendevi and then wa mitandao YouTube on there amekumu kanile Facebook Mutongo TV na indi YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe then wa channel kitu cha YouTube na indi wetu follow then wa Facebook nikenda tutambanye ondo violate nito Erastus kitu kuanza mheshimiwa watu wata lazima neze Erastus nondo ya moja twelona na mika utambitu kasene bano mwako yambia mwako yambia lakini bano mwadhamia bandi auka last time te tikaribu ko wengi ndio yamono ndo agondo chakuno mwanyati waku tukethie mbai na musese wonde uloto sese kikone cha umonde kani kethie musiaise wonde uloto siaise kuma mbino ya itu ya Kenya valawi kuonde kula kuvika Mutongo TV county sio ndesi ya Ukambani Makueni Kitui na Machakos nina amukethia kioko cho munde tunenanisie maundu makwa kambino yitu ndia cia kwa bonza ya tawati kwikoseo kwa bonza ni kuseo nita kwa taka kabulo kani ningalino ya Kitui na kundu kwingi ikoni kwa atia mundena wasuoni mwadhime thank you ona mazagweru akona kuma ndo ni maseo muthenya wa munde ni mwadhime so mheshimiwa nenda tuambie kwa imwe ni nawe te unaenda nyake kwa kila tuone na sia nondo watoto sisia ona wethukisia zama ya kukutana na ulusania EACC ungua mwene kivila bishop Oginde nimewe takana na kupikio ni maende na kuweka kunekili magawa na amwe kivila ni nangi maumye kivilani tutana ambao vikaba muno kwa yulwa magavana na thukumya langi ma account meo kwa ulusani kwa woni waku ni withitwe we member wa mbunge ya county ya Kitui ni wone tondo maundu methitwe mayukunwa uyona thina wa ulusani kana kitauki cha ulusani muno chothothe wa ni chao ni system mbonzwe ni weak system kana ni chao muno chothothe ya ulusani kwenda thini wa serikali ya county nundu ni kwate ni kila mwaka tuwa siku sia ulusani thini wa serikali sito sia metiuko ni muvya Erastus ni asia kitau kino cha ulusani ti kitau ki kwa affect serikali sia county sisi oka ni kitau ki kwa affect ona serikali la nene na owivo ni tuonete takwata devolution county bingi ni sithi tu na thina mwingi muno wa ulusani
lakini thina mwingi ti ulusani nundu wasisya katiba ka Kenya ni kasio na nikasovetwe kwanzia imwe ya kwithia nikatona kwikita maundu ma ulusani twasie mathina asumevo ni twithitwe na uvaluku munene katika department ya EACC la elite kwithia ikunikila maundu ma urusani nundu oyu twasisia miaka isu tena celebrate ya katiba miaka 15 tiamba kwasia kanape governor mwe kana staff mo account government sia Kenya waaskatiwa na akobwa nundu ibinda onde kwethwa kutena sheria kana kutena ila twita commitment ya kwa mundu akwatikana na ulusani alangi mekunza makasi yao na kwatwa ni na mathina ma ulusani bado ngenene na ngenenga dembesa na juma dalangi ya na sia usuni go ni challenge mo ithitwe lakini ngwaza kana kuwasia county governments onasioni sithitwe na mathina maingi muno ma ulusani ya ku ndikwelewane kana mivea ila nengetwe wia wa kwikithia kana ulusani ni wathala kana alame okona no ulusani mo so matambi ala mailete mamia mivea ta EACC DCI asimu barukite ni asa barukite wiyani wo katika uvaluku wa kwikita kawo ulusani usuni muvea mo balukite muvea wa askali alama ilite kwithia maichunguza kesi la sio ulusani muvea wa department isu imwe ya EACC ila ilite neo yalite kosa mustali wa mbe na kutwa makwani katika court with andwani mahukumiwa na bado kwina mathinangi muno machangi te kwithia na maundu ama urusani katika serikali cia county kimwe ni society yetu nundu kulingana nendi tweyetwe na indi twithia twikala ni kana ibinda ombela mundu kunubo ofisini ethia na akili imwe ya kuthi kumantha mbesa na kuthi kwikanesa yulwa kana wiolo nengetwe ni wa kuthi kuthukuma andu na ti wa kuthi kwithukuma we mwene ya ku sindu isu na maundu maingi ni maetete thina mwingi wa maundu ma ulusani na ni kwatie sindu bingi isu naweta sitembike nitikwendea kwithia na challenge kinene muno katika serikali cia mutuyuko yes yeah wajima ndo waweta kana nduwa kana society yasu ne nende yu ne mo methito mai wathothe yaki muno ni kumaanisha andu amwe mandika wanthe ni wa serikali cia county metha maendete bo na yesile ya kuthua mituke icio mituko na ziko cia muthemba toyo niwo otendi wasia nduwa situ kana society twithe ana mesilia ma kana ibinda imwe yombela wandikwa kana wanengwe wea wa gutongwe cia andu ni walite na kwithia wathibu walite kwenda kumambendi utona kwika we mwene na chuchu manito na ndua situ kana society yetu nundu ona suota kwata mundu kana wewe kwina ngava na kwatiwe ni wa ukomewa kana ni mu ofisini na tuiki ngava nongi ngava no sio nake aleza ndu maitu masisie ilama kwithia maimu bana ni mami ba mundu ina woni na mundu ukiite ngai na mundu ukwenda kuyusubia mali yo niti kwenda ya kwithia na thina nundu tikaambisia kula kwa andu maitu katika andua tikakunikela andu ila tiwe mami ba tikamiba andu mena wendi wa kuthi gusubia mali ya mwenende na asia kuno tithe ta kwatanzia kila kingi nacho onela tukwandika andu maitu nusio ethia mundu nundu sheria ibonsio we andiko yuno mpaka wonanie ni mali ba winayo na ndo amba kumbia ethia no andiki weta kwangela kanyita sio none na ngali ya tamangili mana tano
na unena memba membi kana dunena memba namba kumbia baada wa miaka 5 sheria yatitwe ndio ile manikani sindu siba unakwatie vinda yu na tukaambia busisi sindu na kwanazia nenda andu maitu makwithia mongela ulovi na azesu no ziengete tona kolanga ulusani nundu andu makakia ukanengo wea netha unena kindu kinini baada ya umabu netha kindu kini gikuongeleka chalito kuongeleka kulingana na la musala wosa inondu wale nalikana wanawase on the national government amwe mawaziri kana minister with their mundu kwangeleka ne waungamio yani taibinde no ya president wa weka mawaliu kana cabinet reshuffle etoni amwe maungamwa na ange matungwa yo wesa ile yu amwe maitungwa bali baya mbungeni uthiwo ni wongelekete kwa kiwango kinene na wese bya na mokulio ili kwangeleka nyota ange no ni ebinda imanokie umwe wa minister na yuno nengwe wa ta ambassador kendo cha muthemba wese bya uthui wake ni wongelekile muno ku sindu cia muthemba tosu ni sikwothothia maundu marusani sindu icio otendo wazie niguo nundu otende nene ni njambisia itugetha twemulika sindu taisu ethano na nenjo ya wa kwithia we waziri none na uthui wa 200 million na baada wa mwaka umwe wa kulwa kana wasiwa lifestyle ya kwithia we no wa 500 million chini kuona nya kana mwaka usumwe besilo kwa tieni cia mwene ndi ndio mzala waku ndio mzala waku wasiani cia na besila we na cio ndio ulinganizi kana ndu ya boko ni kinzi ndo kana isu ni mbeza cia kumambie na githito chako kuna asia kila kingi nacho ni katika utongo yula munene yes nundu twethe ati nubete atongo imateo mana mate kwika kila twita lead by example tambi si ofisi ula munene then wa presidency yes with the nete kuona andu meyumetie na gwikita ulusani na tuithe ambaka katika county governments yes na mboto ne mangavana na momena ila commitment ya gwikita ulusani na tuithe pia katika mwenendi nundu na geno changia na zie mwa changia nela ila tiumubana ukasisia siaza situ kaingi andu ala manuro ana andu ala mena makoneka mena pesa kana makoneka ni manengi mwene ndi pesa si maana na imwene ndi asisia undubani nola wina pesa twambe ya gukosea bu nundu mundu ethi ose pesa cia mwene ndi oye na oya mbezi izu ayetele vinda ya siasa ayuka nenge andu pesa ameke sindu ona we mwene utanasika na nundu nukwatie pesa yambe ya kukengethia mwene ndi nundu nakende aingi titona kwazia nala mate kuelewa wali tomiba mundu iba ainuba mundu usu ilo kuthiba ya mbesa ciake ciambe ethe mamba indu kwenda tunga mbesa ciake aku nituithia no paluku munene kwambia bano ndi twambatite na otendi na asia kini kindu cha affected kila mundu okay ulusaniti wa mwene ula mwandike onowo nenga na imbesa onake ni nenga na kuoza munengane na munengwa monde ni methe ameko ulusani gelekanizo ni ila tutwa itengali situ kule luni wa kwato na kathina kanini ka traffic kaingi no gilauga ya muzgali tondo ni naraka ka nguyo chiyo mbathukeni vite yutike batata maundasu nethia ni manu gwitwa mbesa no yache ndwe na mbesa na wilia no itikila kutwa koti nundu no akose kosesu ni asia tende ana kunenga nengelekanyo na andu ala maitu kana generation ile kwithe yuke tina ikati example isu na tikamina maundu morusani onega maudhala bio with the neta reduce a percentage with the ndio lumo no ta kompewa na mbilingi yeah mheshimiwa wao yatakana kuma yulu bakande maketha me determined kana me yumitie kwa kitu lusani notone matunda from where you sit nukuona utongo yula twina guona ndo president no mwene no nane ninge lusani na aza ba ya mbunge bone bo lusani wa akiendala
na nenga nongelekanyo aindi asianginya asiando nemeso kwatwa but unena nyoso ino wambete kuthea ngoba ini ebyo besu ni na meambie kuthea nukona kuma yulu nginya to the counties nondo nukona counties imwe abako mayonga mwe ya nondo awolosani nukona nemeyumete yu ondo bailete ko kitolosani ina asia kubike yitu bikete kuma takwata nini uhuru serikali ila siombe siukite kana ila sinubetwe kwitina bado tutona kwasia pai serikali yethea ila commitment ya kwikita olusani ni asia president ula unanjaribie kwika to kwenda kwikita olusani ni president ula unatwabo Uhuru Kenyatta nondo ibinda imwe no anenganie list of shame katika National Assembly na nuonekie at least kila muthenya ena ola moyo wa kwikita no arabisa kana shilingi billion ile nesi ya no atuye kila muthenya ni kwa shilingi 2 billion na ndiye sio with ambe zizindi cia ndabo labda twacia 4 billion uzino no atraye kwikitanga oyime tukindete na president waitu asia National Assembly yaitu kana ma MPs nima kwika olusani mono na ne asia pe kunena na pe kwika mwanasiasa kaingi no nena kindu lakini wethia ngone ageti choko mini ni la tuita for public gallery kana kwenda kwika PR nitonete kaingi ulusani mwingi katika National Assembly with ya uchangitwe muno ni sindu ila makwika kana sindu ila mevitikiti tazi yethe ape na mbili kwenda vita na ni ya serikali yethe ape mbeza sinenga nawe with ya mbeza isu sumanite na serikali ila hivyo ku ilati kwasia mambunge maitu ni kwika olusani muno twalite kusisia na moi no ula ukuma olusani manengo mbeza ukumanengo mbeza nundu odethia we no kwika olusani ndo amba kwika weweka na mpaka ithe mundu lo kwete mbesa na akuya nenda undu kumewe ono kuti sisi onethia namo ni corrupt National Assembly yetu namo na wala meotuma ma practice corruption is kuna asia tinona ila ula moyo kanela commitment ya kwikita olusani kukuna kunena na kunena ni asia tutethesya kwikita olusani nundu chuni kina neniwe na nenda kwasia sisia ona matugo mokite baethela moyo mo kana mili ndio wa mundu kunene bwa kindu chu nondo ni chambe ndio jawe tu mwe na chathela kuziza kuona ndo makwato nundu president na izandu biza kuona mundu mukwate nundu president na information yonde na ezi na polisi na president ana file ya kila mundu kila mundu na nunenga briefs sia MP na minister na MCM na ekie kuna ya president akaenda kunengane andu asuno anengane lakini nundu ni kindu mwene ndi wasoeshwe kwe wanite kwe kona na ile akwekwa na kiboyo una kithela yu kaingi kindu juki ukakithele na tuikala tisio kwa maisha tunekala na maundu mo lusani maende yana kuongeleka so mheshimiwa ndikuelewa nekana serikali si account nono izoto nene amono siatie kila serikali nene yeka yu serikali ya account nundu serikali ya account no mbaka yebokume na kulingana na serikali ila nene kila kikwikwa ni serikali ila nene no chokithea kikoga kwikwa ni serikali ya account function ile kwikwa ni national government ila sia devolve kana sia theiwa ku serikali no sia mutuko siombe sivukomo mwene ndi na nundu county ni kuona serikali ila nene onayo pe maundu ikwika matema sio uithia ethani serikali ya county ungamiwe ni governor ba minister na masio aya na county assembly nao ina speaker na ma MCA ni makwika muno o kila kikawa nundu ti tofauti na andu alangi mamiwa katika national government na nicho kiriwe na isie
tuina challenge katika serikali cia county nundu wa maundu ma ulusani na kaingi sio kana tiamba ku blame serikali cia county ne thani zetu onene tikasia nisio sina mathina ala maingi ne asia mathina no mumanitwo na serikali la nene kou otendi na asia twalite kusisia titoma kuiminata nanzie moko mina no kumanda tongo ala mena mafikiria makwenda kutukuma mwene ndi twesilaki governor tenu ba governor twisuno nitumulikilite ne sati kona une mundu tona kusunga mbesa cia mwene ndi otendi former president Nyayo kana moi wa asia ila ndo kuna kula piga durubini uone huyu mtu kutoka chini mpaka juu ni mundu waosie mali ene kana ni mundu kamunenge mbuzi agusie 10 no atongesie 10 na twekune serikali zitu cia county ni sikuithia sinzio muno nundu wazije mangava na maingi ala tunuba with andu amwe mena questionable ila twita yani mena tia thimu no wazije itina mena masola wazije live yo kula mesile na maofisi ala mesila with mena masola na mundu tozu amwiki ofisini nde senzia no twikie governor aende na gwekara na ku practice kindu chu na aende ya unayo otwendi tasia na gwa tongo esiandu no ithia na mundu ndu moni nzela nzio walite kumatongo esia namo andu ala na mo nenge wea still maende na gwekata maende na gweka maundu asu na nasia nitienda kwika maundu maingi muno ni kwatie yo governor wa Machakos no suspend over 30 staff na manenga de machunguzwe na sia nitienda kwika mo manenga nwe namo ala manenjwe machunguze na machunguza andu ano maisiwa kana kweli andu ano ni pe maundu mekite mate katika katiba kana penzi emwe maitembeza cia mwene ndi itenzio nethia ipo maitu wako tini lakini nayo ndikethe ibinda ingi nditu twa andu tienda kuonia andu maitu kana nditienda kuigita ulusani na baadaye wala andu weza kumegwa ofisini weza kwethia baundu manekwa kumundu akatika no ulusani mibia kwiko kunikilie kayethia yikweli Erastus kana mheshimiwa Ndingo ni mulusani mundu zidailagiza kuonekela ingi ofisini wa serikali kana ofisini wa mwene ndi kabisa public office kabisa mundu akwatwe na makosa ma ulusani ndailitosio kwa ofisini ingi wanengo suspension na wa uchunguzwa wethia kweli nuna itembeza cia mwenendi ndalitosio kwa ofisini nundu andu naingia alama kwenda wea na banonza kwena andu ingi onatika azia andu ala tandikite monde ma county governments mambe kwinuka tiki andu ingi bado tiko sandu ma kuandika ndithukisia mwene kivila wa nzama ya EACC Bishop David Oginde newi ya yase kana andu amame olika serikali cia county they are determined to steal na ingi newi yase kana one agenda to steal nukutikala nage nasia Oginde nuna neniu na nenda kwazi kana ati andu onde alamalika maolika katika serikali cia county governments mena agenda mwe ya kwenda kuya lakini bado ningwitikala nake kwanzie mwe kana andu na isu ithia no percentage dini pe andu aingi agenda yo ithia guthi katika government ya county government makwate mbesa kana maenda kuya mwene ndi maazia ini vinda yako kana ni vinda itu na itu ya kusovya pesa lakini kilango enda kwazia ni kana nake Ongide ndakethe mundu akunena niti kwenda kuona ika maundu maingi ethia katika county government situ cia Kenya kwina andu mena mandu adwa na machunguzwa ni magwethe ya kweli ni makunite maundu maulusani andu azuta ilite kuona kila muthenya maitu wako tini nundu niwo otendi wazia county government kwazia mbeza mbingi through ulusani no ulusani mwingi
katika account government with their mbesa mbingi sia through our procurement system nundu kaingi ni kwithia kila twita budgeted corruption with their yani kindu kenda kwikwa labda ni kindu kyalite kwikwa na 1 million lakini kiongelelwa mbesa kiikwa na 2 million kana 3 million na kwanza yesu mwene ndi aasya mbesa kuutika sisi ya department ila mbingi sina maundu maulusa ni with their maybe department ya is ya procurement na atika kunika myanesu ni kwatia mbesa mbingi sia mwene ndi siamba kwa okay yeah so mheshimiwa wenene yake nibo ngenda kukulia uyiona yanya ivingu kilaba ndo ya department zimwe sikona wa mwana mondo molusani ku myanya kana yanya mono ndeni wa serikali situ sia mituko uyiona ni pa kweza hivi aba ndo bobe loophole bande bolusani ukonelwa mono nita myana nita yibela ikundi ni wa serikali situ sia otende na asia myana ya ila kwena kuona kwena ulusani mwingi mwana mmoja usuna asia wa sisia katika procurement na mwana mmoja katika kuongelela withia idhaki ndijali to buku mwana mbesa nani cha buku mwana na mbesa itebo ya mwana olonge na woni izle ta ilandu wazitu kana society society nitipundi tu kana nitipundi kana ibida ondo kwenda kindu no mpaka ukanenga mbesa withia ona andu ingi alama kwenda we ata ma contractor pandu ba kwitia we kwanza ila ya ile the edano agidia of some moja withia no kwenda kumcompromise na way ona officers ndio labda hata etitie mbesa aimo nenge mbesa na mimi so abundi cyando kumanenge mbesa ona mone masyo kama kekata kindu chuki kambika kikalika ngoni sio na mayambi ya kwitia mbesa ku kula kwingi mbesa sia mwene ndi kwa ya kuzilo rusani no nziezu natika siba zemwe nziezu ni kuikia maofisa maitu ala machunguzi to makethia maethia na issue ya maundu mo lusani elate kuandikana anzielenge ne kutsisia neza withi andu ala namo ma auto service ila tuita BQs namo ni meka as per cost ite kuongeleka anzielenge nayo ni kusisia ma department yala na mama kuhusika na maundu mo lusani EACC matongweni ogide namo meko chunguzi makwatia mundu hivi anitu kuona mundu kweli niwe kata ni watu ambaka sheria cia achunguswa au kumewa na obwa yukethia andu aingi sindu mbingi methia mateka nundu ni methia maikia mona ulona atu au visino sunu neji ata nuna kwatiwe na atu awambe yeah thank you naende mwana mozezi atende no kilungu cha amuka akethani ndo atonyelela twina mheshimiwa Mark Ndingo ni MCA Musakwe wodi ya Kobonza yata Kitui ro county ya Kitui twende na kunenesia maundu meko ni ulusani ndeni wa serikali sito sia mituko na ulusani in general kwa serikali sio nde na ni ukulete uwiona kitauki cha ulusani muno kyo pothewa ni chao ndeni wa serikali sito sia mituko uketha wene kulio yulu wa ulusani kana yulu kila twende na kunenesia ba uketha yendo kule mheshimiwa kulio kana kumya woni yulwa maundu ama ulusani no tutumani wa kukwesela ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuviva tende vi naende ambia na ndeto Mutongoi TV and then wa mitandao yetu ya mekumuka nile Mutongoi TV Facebook YouTube Mutongoi TV Stock FM official aende wapi kabo subscribe then wa channel kitu naende channel kitu official kina ngilia na imwe na itatu 103k subscribers ku wapi kabo subscribe ni kando sede idionde etwende ya kuyana kwa bamwe matumani makunike ndi masoma itina mandatika onini mheshimiwa tuisonga nambe pe kindu kitawa kunenga ni mbesa cash kana ila cash transactions ndini wa maofisi na beki cashless and watoze imwe kasi account
ni chitatite ki cha cashless kwa saidi aba ina mbeza sio nenga no masipitali mbeza sio nenga no mbeza siko kwa pay bill imwe nituoniona serikali nene president atata kuikia we saidi aba na pay bill imwe nuko na kiucha mbesa kunenganwe kikatilwa piu kicha kunenga ne mbesa cash kikatilwa kwa saidi anitwa cashless kiuno ketele che banene kukitolusani ne asia kindu kimwe mbeza cia ni lazima atumika ki cash uonena niguo na nzia mwe ya kupinga miamesu ni ya ku digitalize kana kwikia ku automate system situ ila cia maundu ma kuiva cia account government nondo ila beza cia na cash kana wosa payment na cash ndio ile akwitha na temptation ya kwazia nina iwa 5000 ningwenda bitha 2000 anginege count 3000 lakini ta automate with mbeza situ pa mbeza kwizo kwatikana cash then hospitali wathi with yani weva through ila tuita cashless then says katika point situ si access with mbeza weva through pay bill kana we go through whichever system like in T-Cash na kila bantu on a licensing sindu sio ndila tukuwa katika account sikiwa katika one system with the waiver then ne says bantu ta Tanzania waiver na mundu ungi athi ofisini aikwe license permit sio mbesi ilika one account na jesu nenze mwe yagusia ne maundu borusani na kilando no kulia ni account government situ with ni sieka ni sia automate system sio sia payment with the bandu makoza mbeza cash na kwanze mwe kanengi ukethia nita punguza maundu borusani katika serikali no situ procurement ila president na serikali yake kuthingilela atiyo koti ni ambio mekinya break kidogo nuko nezi nyote kutetheje procurement ni nzio na niki serikali sia account sio umeleana no sio jini ya mwana ndio koti ni kiungo serikali sia account sio le procurement lakini silea indi night we metuki nondo binda on the way enda ku implement system mpya nipenda time sia kwamba kumimana na kwamba ku-educate andu kwika awareness na we train weka training nondo negenuke require some training with the CEO no atrain wanesa minister no atrain wanesa elewa nondo ta procurement no na melewa ni noni accounting officer or you katika system ya IFMIS anatwa SEO lakini yo system ino ni etete pia ika bring in the CC ulani minister agede on age accounting officer ko ebe mundu dane accounting officer na no mwikia accounting officer mundu tuno ku need sometimes ya training with the no elewa system wende kuthukuma ko account government si mayole akindu kino lakini manenda with the ni chanengwe time na cha implementwa in phases kana no make some pilot implementation. I choose like 2 or 3 counties. My sister kanani kuthukuma. Na thukuma within one financial year. Yuma ikata maete inengi. Lakini any system inaitwe ikalatetwe our MPs from the National Assembly mo kama lea minister na agenu push it kwa lazima. Kwa ipinda onde loka push it kwa lazima ando mambika amea suspicious. Okay. Maima magana kindu kiwona gisukumwa na mituku pena kindu pena kasoro kwa ule asia nicho kuliwoni yo ngamwe kotini nundu ndo ku force kindu na ndu nimeokelea ona kingi maika public participation andu baitu lewanesa mama nekana procurement ni ukite ne ka thukuma kwanzie mwe kanengi ku sindu isino zitumie account governments mailia ne thia ni kindu kitono mino lusani ne asia bainga bano kwithia eliana nacho lakini meleana nende kikiwa mituki nikiseletie maundu ma development nondo oitu inena oitu
timo wa September wa kenda September, yes. Neno ni the third month ya the first quarter. First quarter ya financial year ya June, July, August and September. Na hii ni adala. Na hii ni zi eminia ni kudala pattern and development onemwe. Chuki tuoni hata kitoni kana bado twende na kukata. Na kuselewa. Na tuaselewa ilambeze kuka. No financial year lito with an 12 months. Imbidi tiko kumenamia yanata. Twazi iko in the second quarter ile kwambia next month. Tika dukumana less than 12 months. Na chuchuke mimi kana pe projects iko na mituke nebinda ndo aseme the second. Ona ila zina to no ene auzani ukali gelabu. Ndo numasembe temekata. Mami nukile tupeza nimukona baane tutiali le. Asia kanenga pandi na bezi isi itiwa bano we mamba genu gengo kana genu jula bdage priority sindu sio ndezi yeko na mituke siete the account government situ. Okay, unaona niki president na serikali kusukuma kwa mituke unondo magavana neme wale na kusukuma kwa mituke nondo wethikize president ona neni no kalibia asekana olote kwewa ayenda kikwe bete serikali ni kwatia kitumi kimwe cha president kusukuma kindu kino ni kwenda kwikia department sio ndesi ya serikali wewe ni atumia e-procurement ilani nzio ya komino lusani lakini ilo kwambia kukisukuma kwanza amituki nicho na azia no makwithia mate kuamini yo ni kindu kiki osukuma thiani kindu kiutethia mwene ndino kitwa kwanza la ile kone asia kwanza emwe kanengi tena maukulio maniki serikali yetu ikusukuma kindu kiki kwa mituki na ndio nenge andu ipinda kupe kindu tebithitwe bu na tiambo kimano yuti ka kimamela yambia kwikata yambia kuthukuma nitino ni zindu bingi serikali ne alika yenda ku change kila kindu ya change system ya education yoga ya change system ya health na zindu sio ne wasisia ba kindu kina thukumaneza kana agikachi kikeda ki successful ko ilate kuona maisukuma kindu kina kwa na bina na kwenda kike mituki ne asia mwene ndale yakwithia na bia na mangava na maitu maile yakwithia na bia nundu mamba kwikia kindu kitona kutwa maundu ma maendeleo ndi kana kitona kumaselesi ti mangava na maitu ni mazioni makwenda thukuma county governments lakini ma forcewa ne asia ni makwithia mena maukulio ma niki kindu ki tisukumeo kwa lazima inondo twimine yabu twende kunene omondo malusani inondo wasia some of the sinduila sisukumeo twene serikali oiso nene ingisienda ukona sia bika bandu ukewa pali kama ondo malusani inondo wazeta tasha yuko kwene na maondo asu ma fraud na wazondo cha sukumiwe pe na makulio maingi no withwe pia e-procurement nayo isukumetwe babika bandu mweza iwa scandal ndo azia shato ambaye na mtambo wa 104 billion system ini tunogie wewe kwanza hospitali meya kuiwa na mayevo ne kwatia chino choko tuwe na asia sindula bingi change yetu ma system asu maete ya sha maete ya education ila bands nini ila yani inaitwa band system sio ndezi naenda abantu na mwishowe sisi na scandal kwa kindu kimwe twalite kwithia timetho na kusiana nacho ni e-procurement nayo ndikethie ni chane wengi ukie ya kumanda mbesa sia mwene ndiwithia ni sia tumika kwanzia leta ile na nenda kukwia nundo yute vinda ya technology tuwe kalamu no kindu kima kipushu kaza kuiwa kena maskando wangi otalati newe katika hospitali nundu wa system ino ya sha chokulia no andu manengwe time na training yekwa nesa andu maitu babu ma staff ifundiwe si account ndi mailete ku implement system ino inengwe yambizwa na counties yo nini tambe kuona kana ni kuthukuma kana ndio thukuma
So mheshimiwa mazame tumaende no tonya mwongo webeba kidogo nienda tusie amwe mama utumani yulo nene nyawitu musese wa mutongo TV na kuyakana utumani wa kuitoma kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba utumani mukuve batendevi ambia na ndeto mutongo TV undavye wewe ona ata ulusani muno mwothe wa ne chao to ilaika nikenda komino ulusani nikwatena wa mwezi kisha mheshimiwa ayume mawoni make yulo anze ila tonya kutumia kulinda miana mabodhi onde ma ulusani na ando ma kwatika na maile kwobwa na maile kweza kuliko bisine wa mwene ndi ingiwa uyonata yulo wa kitu ende na kwene secha ulusani na nuko na serikali situ nisiyomba niti kukita ulusani ondo violate ni na kwambia na Facebook wakasululu Garissa ya Asia endini Joseph Njomana ake Asia walikosia Chuda Mombasa endini kabisa huruma ya kulichema kulio ende ngale kwa ile tetu gende 5 nibo ngona andu aingi manene yete ulusani yamwa kwa Asia niwo serikali situ sia account imwe ta account ya Masako yo ni yamuye kumina ulusani kukira ulusani governor wa Binyandeti kwiyo kuungamia oisa asu ni wona nyomosio wa kukita ulusani ndo na ndabya weta wata lakini wayase umite ngaliko sia kafiani ongea sia rasta sa ngelese mheshimiwa wa kwa kwitu ni ku kihusiani kwako ni kwako kuo akunite maundu nesa naende mukulie mubango wake kwitu ando ma ku kihusiani okay ningonenga mheshimiwa mwanya tutabye mibango lene kwa award yonde twimina tiki usiani yiyoka Erastus na ndingo ni mkwate nesa ni wo ulusani ni wa ime konde ni wa serikali sia county na watondo mheshimiwa wa Asia Kenya ni mwamwe machangia na kosa kwa mutongo wilie kuya kana wakona niwe na kuya beza sia mwenende tiusio kuya nende tubingoge medho nitawa mudhoka kumangala kosia kakumuti aya ongea sia Rastas ngalekoni sia ko mutitwa ndei ni ate kilungu nesa ondo bailete ulusani wambe ayulo udhete kwou President Ruto edhiwe genuine kuogita ulusani ondo kwasia niende na kwena we mundu ngyo kwasia mwamuki hata twamuki nesa kethia mheshimiwa Ndingo ni umwakati wa Tongoi ala metha amenyivite muno thini wa county ya Kitui neta wa Musyoka Musau kwituni ngaliko sia Kitungati esuye ngaliko sia Kitwiruro Kitwiruro ngaliko wakubena kisasi letu na bitini haya wa muthia tumalina atia na wana Mutongo TV ulusani ni kindu kithuku muno na amwe maandikwa metha maendere kuya suna nanda byata wata uzia zekana amwe athukumi amwe malika serikali sionde muno si account mathi makoye aikino kingi metha maendesi ni kwati no utumani wa muthia nikenda nenga mheshimiwa mwanya kisiko mauvo mheshimiwa Ndingo ni munamwa usuni MP ukite Kitwiruro usuni watu minia ya mheshimiwa Ndingo ni MP ukite Kitwiruro kwa ni mheshimiwa kwa utangazi kano kitike kwela cha MP asuni amwe makatewa matumanya ala anende matuma yes asante na njoo wewe makulio ndio na wewe makulio kidogo ungiwali kabawe oye kanisa omeneka ndawo songemwe kulya mwana osukana kivela no kwete inge kana no kuthi lobi mbunge songe ondende nesia re mundu wakulya kuma kiusiani mbe kana simbya kwa alama maasia metwetikala na kana ulusani wiko nenda kwa asia kwa andu makiusiani mibango hivyo ya kuendea na ku mathukuma otendi monete ila ward ile tunagite sia female na male na maternity theater last week ni tunaati equipment ila nitaandaa mattress na sindu sia gas kutuende na kuequip
wodi swithe ni ciambia kutumika ni munonie lami tuneki na twamina na bado twina sindu ila tipangie kuongelela kiusiani na kimwe ni nitikwenda kukwia mochari yetu with ciana cisoma ciikuona kila chende katika mochari na maundu maingi kula kungi nenda kwasia kana wamituki mwayu twamina mathina no twina mama i procurement nundu ni mama selete sindu nitikwithia mongamiti sindu mongamiti wakinitwika nitikwithia twika ila twita public participation kila village yonde kuma Kanyonyo mpaka Thongoni tusisie ni sindu cibatenda kuthukuma withe ni twambisia pamwe na mwene nthi ku twetele ebinda yonthe kuma sindu ino ciende cia i procurement cia mino ni tukwambia public participation toze project cia kwika kila bandu ulongi ni acia kulia wa National Assembly na County Assembly nienda kwazia oyu ni kwetu thukuma andu maya atakwa vonsa nundu contract ya kwa manengie ya 5 years na contract ya andu ma kwa vonsa athela ya andu makanda bia kana renew kana kana mendo nenge kibela kingi kana menda nambe kwinuka musi kuno mama kaanda bia indi makwenda ni mathukume na kwa ni tayari kwa we wonde ulani nengo nandu maya atakwa vonsa thank you na indi mheshimiwa naona masami tu ni mwasu tutaminete nikenda ningwenda unene ndeto cia kucia muthia yulu amaundu amtwane na maulusani indi tutamba vikabo runene nandu makuma kwa vonsa maybe mipango ela ine okwo ni chau maybe utana weta nono newe muno address muno yulu akiusiani nondo yulu kwa ward yonde kwa ward ya kwa vonsa kuma Kanyonyo vile ngisionde Kanyonyo kwa vonsa njungu ni nyanya makusia elikana Thongoni bene nda kumutungia mubya nundu ni mwende na kumboya nesa na twende neza unity mini miaka 3 kuma tambisia kuthukuma imwe ni ngwazia ni mubya nundu wa support ila mwithite mwinenge na mboya cienu ila mwithite mwimboya na ila mwithite mwivoya serikali yetu ya county ila itongwetwe ni Dr. Julius Makau Malombi bado no nditibikie katikati wa mwaka na maundu ni maingi otendi na asia Kanyonyo tina plan cia kuka kubingwa hospitali ya bamwakini with andu maangali suni makwata bandu ba kuthi ila metheana mathina ma kimwi kula kungi kwa vonza twina mpango wa twakwata mbesa witheni twamina maundu ma kiwu nundu ni kwithite bena challenge nene ya kiwu pena area ila ingi ta Thongoni Thongoni ni area mo katika ward ya kwela ina challenge muno ya lelu neno yetetwe nundu so ite serikali ya katatu na serikali ila sithitwe gwitina ciasisia maundu ma lelu muno kuune asia kwina kundu kwingi muno tikwenda kwithia lelu si mbingwe nundu ibinda ene ibinda ya kuthukuma mwene nthi na kuvicha uthukumi katika kilio kila kindi kune ndo mwa mabata menu ni namo nini silelwa kuma kivwaone kuthi movida ni muthuku na otendi na asiela maundu ano ma i procurement me obinguka ni ngwete tinga withene atema bau na kula kungi gukwenda otemwa withene kwa temwa lakini nenda kumwya kana serikali ndani tembeza sio thukuma palati tona kuthukuma na palati tona ovika nenda kumwakikisha nituvika andu maangalia Cheidhani nini sive na issue ya kiwu na nitwekiela phase 1 ya Sambwell na kwa vina wanga ini kwa this financial year nitukwata mbesa timinukelelie withe nitwekie tangi ba kwa mwita kiimani supply andu ma musini na kula kungi withe ni makwata kiwu na kula kungi nenda kumwya
twetele ni tukite be twambe kunenania na twima nayo priority timenenge chau obamwe na maundu alangi serikali kwithe enda kuthukuma kou ne asia twithe na umisio na serikali ya county government ya Gitui ne kuthukuma kwisila utongoi-ini wakwa na kwisila utongoi wa governor witu Dr. Julius Makao Malombe. Thank you. Mheshimiwa, yutu imi nae utumana kwa atongoi kwa enende monoki itu anene acha ulusani na maybe mondo ala maendendi itu ya Kenya mondo ma siasa chao kiwa beke ndo ukwiwa wailo kunene abake sikisebeni kibikie mwene ndi yumwanya ni waku yu ndi no kamera no unene unaenda kwasia kwa tongoi ni ngukuli ya tongoi maitu ma Kenya kumambi pa kwa MCA mpaka kwa yulu mpaka president twithe na ngoo kana akili ya kwenda kuthukuma mwene nthi titeo sisi ni chauti usovya nundu kaingi ni tukithia ithie atongo itena etomo ingi withia mundu no kwenda kwithia na mbesa mbingi na mbesa ino mbingi ona ikwata mbingi baivinda suomwe iloka itia kanoka ugethia withikwa ukewa mundu kwasia tulatu million kambilion kanege twe bandu kaikaetwe kathikwe na angania kou uthui mwingi no amana na ilatu kwithia twimantha mbesa nundu nilikwenda kwithia na ukwati munene achete ithia tikozia mwene nthi kuchakwa ni kukulia atongo imonde tisube mali ya mwene nthi timuthukume kwanzia la ile na kwanzia la katiba kakwasia tubukome na ni kwatia ta bukomo tikatethecia panene kumina maundu maingi maulusani na kunenge mwene nthi kila twita hope ya kumanakana ibinda yukite kukethea kwikusio kwisila kunivana kwa tongoi kila kingi nienda kukulwa andu maitu nituendete ibinda election ba 2027 na oime tukini mononi IBC ni na formewe na matuku 27 makambi la tuita voter registration kone ngukulia andwala monde mebangite kuyuko kuna kula ano mini skulu na ina miaka 18 wose kivande na wethi wose kula yaku tene yabika 2027 ukaamiba mutongoi ula ukwenda kuungame na we miba mutongoi twazia usisie mundu no nuakona niwe na ulusani bandu mundu no nuwethiwe na issue sio penana na wasije sindu izo kamiba mundu musio andu kamibe mundu nundu wa kunenge mbesa miba mundu nundu wa character yake nundu chama kibeti chaula we former president wa president Obama chaisie kuluba otwike mutongo kana leader somewhere kuichange ya character ya mundu character la wena yote munube no wenda akwendezia no wamubwa mundu ndakengana kana nene nagie na hiyo lakini mwami basi wondi kasiogela na hizo nagie hiyo na mwamunuba akayumika ko anumaitu moze kula na mweyumbania within tamamba muyumbi musumbe musio wa kututhukumana kwa kamba kwa njumula ngumukulia tuweze kula to support Wiper party leader waitu ulani Stephen Kalonzo Musyoka anundu yenevuso isio ya mbaya mukamba kwithia katika serikali either kwizila kwa kulubwa kana kukwatana na langi twende na kuthukuma mwene ndi. Asante. Thank you. Ndero nzena ndi mheshimiwa masame tumaro bichabau ndi ni kwati kupikia bau
no twavika bandu twakwata mwanyongi twikaendea ni tukaendea yu ila ingi nesa kumanda kilungu ni kingi twitaye kumbea siasa na die mbetaiye kumbe zile landu kadha ndio na debate very soon ni ngumanda usio we umakati wa tongo yala moza azimu no kabanda baziasi isia katongo yala moza azimu ala matoza ndio tabazia ala moza lakini ingi mayoza lakini mheshimiwa Ndingo ni umakati wa ala moza ndio mukathe ya niguo ni umakati wa shimi wala meta mayoza simu no zio kwanza simu wasa kwa ni mwene ende kwa ibinda kampeni kwanza teti moza simu yonde meta ya kuna zazi moza lakini mami nono kai bingwa niweze ni privilege ni katika moza kwani kauta 2017 na 2022 ninonete umetuo ya teti yamwe ndi maweta ni muyesi ni kwa tiamu ya muzezi ni to rastas kidogo anzomo twetho na mheshimiwa Mark Ndingo MCA musakwe wodini ya kwa vonza yata kitwiruro county ni yake twi aindi ni kwendea muthenya musio no wende na kuseisa Mutomwe TV ila ni yongwatanio ya mukamba kwa oyu tiwanesa. Asante.